आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरु ओइबा पाव मणिपुर हौखिबा नुमित खरनी दगी साबगी चांग खंगहेन हेंगलकपगी फिबम अमा मायुकनरी लोकसभा मिखल की 3 सुबह तांकक की ngasi मिरेपचे लोकथोपगी अरोइबा नुमितनी अमरोमदा मंगा सुबह तांकक की मिखल की दमक भोट खोमबगी थबक खमथेंगना कल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी भारत की इलेक्शन कमीशन असी मालेमगी अतै लेबाकसिंगदा अचौबा अंगकबा अमा ओइरे अमसुंग कजाकिस्तान के कोनु अस्थानादा चथरिबा इरोल्डा कप 2024 दा भारत की नुपी बॉक्सर मरी फाइनल चंगले मणिपुर हौखिबा नुमित खरनी दगी साबगी चांग खंगहेन हेंगलकपगी फिबम अमा मायोकनरी राज्य की एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज न पीबा इंगासागी रिपोर्ट ngarang midang pung 3 phawada nole jila na celsius degree 39.3 yauduna khwaidagi saba jila oikhi imphal da ngarang sabagi chang celsius degree 39 yaukhi adum moina ma imphal east jila da di celsius degree 36.1 yauna sakhi फिबम असिंगा सिनोंमनी नीदी थोइना अहोंग बलेरोय हाइरी एजेंसी खरगी पाउना दी इम्फाल दंगा सिसु सेल्सियस डिग्री 13 दी सागनी हाइरी अमरोमदा इंडिया मेड डिपार्टमेंट हाइरी ngasiदगी होरगा नुमित खरनी अवांग नोंपोकी राज्य सिंह अरुणाचल प्रदेश सिक्किम असम अमसुंग मेघालय दा नोंग कन्न चुरबा याय डिपार्टमेंट असिना हाई मे कुन फावबा नोंजुप थंगबा राजस्थान पंजाब हरियाणा अमसुंग दिल्ली दा का हेन साबगी फिबम मायोकनगनी मयाय थंगबा भारतना हयेंगदगी का हेन सारबा याय हाइरी अवांग नोंजुप भारत अमसुंग बिहार दा लागलिबा नुमित मरिनी असि का हेन साबगी फिबम मायुकनगनी हाइरी मेड डिपार्टमेंट हाई खा नोंजुपतगी लाकपा कुंगी नोंग लागलिबा नुमित हुमनी असिदा अंडमान समुद्रगी खा थंगबा सरुक अमसुंग बंगोप सागरगी खा नोंपोक थंगबा सरुक अमदी निकोबार इथतकी मफम खरदा यौरक्तबा याय मेघालय की मुख्यमंत्री कोनाट के संगमाना सभापति ओइदुना ngarang शिलोंगदा क्लाइमेट चेंज काउंसिल की मिफम पांगथोखरे मिफम अदुना सरकारना हौजे हौजिक पाइकलिबा थौरांगसिंग तोंगान-तोंगानबा विभागसिंगा लोइनाना अमुक हन्ना यिंगसिनखि मिफम अदुना नेचुरल रिसोर्सिंग मांगहनदानबा अमदी क्लाइमेट चेंज की चैथेंग हंथानबा पुन्ना थबक लौकटमिनानबा खनखि मिफम अदुदा मंत्री कया अमसुंग मकोक थोंबो ऑफिशियलसिंग यावखि मुख्यमंत्री ना हाई सरकार की विभाग सिंह अमसुंग थौरांग असिदा सरुक यारिबा मियोय सिंह पुन्ना थबक तौमिनबना मेघालय की तुंगी हेन फबा फिबम अमा पुरकनबगी लंबी यापा ngमगनी असम राइफल्स ना होखिबा हिमसाका जनुमिता नोने जिला की नुंगबादा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2024 पांगथोखि सेंट जॉन्स स्कूल दा पांगथोकपा थौरम अदुदा बेन डिस्प्ले अमसु उतखि मदुदा अंगांग चांगमारोम यावना मियोय चाटुकलोम सरुक याखि इम्फाल के सिंगजमई अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा ngarang मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर अमा हांगदोखरे थौरमदुदा सीनियर इम्यूनाइजेशन ऑफिसर अमसुंग अतै मकोक थोंबा मेडिकल ऑफिसर कया सरुक याखि था सिगी बंगादा लेन यावना अकनबा नोंग नुंगसित अदुदा इम्फाल वेस्ट की कोंथौजमदा लेबा फ्री प्रोग्रेस एकेडमी स्कूल चावना अमांगा ता थोखि हाइरी लोकसभा मिखल की 3 सुबह तांकक की ngasi मिरेपचे लोकथोपगी अरोइबा नुमितनी तांकक असिदा राज्य 3 अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अमगी लोकसभा सीट 53 ता मथंग तागे अमदा भोट थादनगनी सीट सिंग अदुदी उत्तर प्रदेश अमसुंग पंजाब की 13 नोंगचुप बेंगोल की 9 बिहार की 9 ओडिशा की 3 हिमाचल प्रदेश की 4 झारखंड की 3 अमसुंग चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरी की अमनी भोट मसिंग जून 4 दा थीगनी मरक असिदा मंगा सुबह तांका की मिखल की दमक तोंगान बा राजनीति दल सिंगी लुचिंग सिंगना भोट खोंबगी थबक हमथेंगना कल्ले उत्तर प्रदेश ता तोंगान बा दल सिंगी स्टार कैंपेनर सिंगना ngasi मफम कयादा भोट खोमनरी बीजेपी की मकोक थोंगबा लुचिंगबा मधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi निनी चनबो एना उत्तर प्रदेश ता भोट खोंगनी महाकना
Barabanki, Fatehpur amasung Hamipur Lok Sabha sitchingda Mikhalgi rally-da wa ngangani. Adubu ngasigi oina khwaidagi chawa vote khombagi thogdokti Raebareli-da oigadauri. Mafamduda kendragi Griha Mantri amasung BJP gi makok thongba luchingba Amit Shah Rajnitigi rally amada wa ngangani. Yamna nungaiba wafam amana rally asi Samajwadi Party gi MLA Manoj Pandey na sinbani. Sri Pandey rally aduda BJP da yauraba yai. Gandhi imung manungi mioi khudimang asi Raebareli-da vote khongbani maduda Sonia Gandhi, Rahul Gandhi amasung Priyanka Gandhi na Samajwadi Party gi makok Akhilesh Yadav ka loinana Mikhalgi rally-da wa ngangani. Akhilesh Yadav amasung Rahul Gandhi na Amethi-dagi Congress gi mirep oiriba Kishori Lal Sharma gi vote su khongbani. Sri Lal sitting MP amasung BJP mirep Smriti Irani ga lamba thengnari. AIMIM gi makok Asaduddin Owaisi su Kaushambi jilada apna dal Kamarabadi gi President Palvi Patel ga loinana Mikhalgi rally amada saruk yagani. Tabiriba pau si Akashbani Imphal dagini. Pradhanmantri Narendra Modi na hairi Bharat ki Election Commission asi malemgi atai lebak singda achoba angakpa ama oire. Delhi da ngarang media house amaga unabada Sri Modi na hai commission asi gi singthaningai oba thabak sing malem da uthokpa haibasi mahaki sarkar gi matahuni. Sri Modi na hai Ganatantra Chatpa leibak amada mikhal haibasi supnagi maithiba natraga mai pakba haiba wakhalonda lauroidabani. Mahangna hai mikhal na miyamda karigumba semdok sadokba amata yawhandana makhoigi paujel adu hakthengna na pinabagi tanja ama piri. Trinidad amasung Tobago gi Pradhanmantri Dr. Kate Christopher Rowley Bharat ka lainariba mari hena phagat annaba amasung Trinidad da Cricket Academy ama hangdoknabagi matangda wari sananaba Mumbai da leiri. Dr. Rowley amasung mahaki nupi Sharon Rowley bu ngarang Mumbai gi Raj Bhavan da Maharashtra gi Rajyapal Ramesh Baisa amasung Srimati Rambai Baisna haraute amna okay. Bharat ka lainaba mari hena chechen hannabagi tangai phataba palladuna Dr. Rowley na hai Bharat na sel thadabiba haibasi Trinidad amasung Tobago chawkhatnabagi maikaida achoba thabak ama oigani. Senior Indian Information Service Officer Mogsumi Chakrabarti na Akashbani gi Director General oire. Lisingama Jamapan Marfudrama Thoi Batch ki IIS Officer Mogsumi Chakrabarti Information amasung Broadcasting Mantralaya gi PIB CBC yauna togan ba media organization singda thabak tawrami. Nupi gi boxing da world champion Nikhat Jarin atopo boxer ahunga loinana Kazakhstan ki Konung Astana da chathariba Irolda Cup lisingani kunmari ki final changle. Ngarang sanaki ba nupi gi kilogram yangkhai ni thoi kangrupi semi final da Nikhatna Kazakhstan ki Tomiris Mirzakulbu yamna lakchana manga sino da maithiba pikhi. Kilogram ni phumanga ge kangrupta Minaksina Kazakh boxer Gulnaz Buriba ye bhabu kilogram humfugi kangrupta Manisana Tangatar Asembu maithiba pikhi. Kilogram yangkhai gi kangrupta Kazakhstan gi Gulnar Turabbe disqualified tawkhibadagi Anamikabu maipakle haina lauthokhi. IPL cricket ngarang nung leptan subadagi Gujarat Titans ka sanagadaba match tokhibadagi Sunrisers Hyderabad IPL playoff ki qualify oire. Playoff adugi mari subam sung aroibam bafam kannabagi namak Royal Challengers Bengaluru ga Chennai Super Kings ka lamjen tanari. Ngasi Mumbai Indians ka Lucknow Super Giants ka Mumbai gi Wankhede Stadium da sanagani. Bharat ki table tennis ki khwaidingi makok thongbi nupi sanaroi Manika Batra amasung veteran Sarat Kamal na Paris Olympic lisingani kunmari da mioi tarukna sahaba Bharat ki table tennis team luching lagani. Team adu ngarang table tennis Federation of India na lauthokibani. Sanaroi taruk makhwagi world ranking da yenglaga khanbani. Aroibada maruiba pau amuhanna Manipur da haukiba numit kharani dagi sabagi chang khanghen hingalapagi phibam ama mayoknari. Lok Sabha Mikhalgi Tare Subatangkaki ngasi mirep chelok thopagi aroiba numit ni amaromda manga Subatangkaki Mikhalgi damak vote khombagi thabak khamthengna kalle.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी भारत की इलेक्शन कमीशन असी मालेंगी अतई लेबाकसिंगदा अचौबा अंगकपा अमा ओइरे अमसुंग कजाकिस्तान के कोनोंग अस्थानादा चथरिबा इरोल्डा कप 2024 दा भारत की नुपी बॉक्सर मरी फाइनल चंगले पाउलुजरे।